Tehenya kahani riya nyutum do huyuk kana boka tayang ar toyo. Ma tahle kahani ten mujed dhari anjom tabon pe ar bangkhan kahani riya sibel soram rasa do bangbon teba nyam dareya ar he nongkan kahani ko aro nyam lagi channel te subscribe saute ghonta chinha re jotet do alobon hiriñ ma. Tayang ar toyo dukin gate kana onate tayang ar toyo chas kami kin gota keda menkhan chet kin chasa alu chas he alu chas kin gota keda alu do hasa latar re daa dare te do tahena hasa chetan re ona do chet kami re ho bang joa boka tayang ona katha do bai badai tahe aj doy mone leda alu do dare re joa onate aj do toyoi ede lagit e men keda dare riya chetan set do menkhan inya bakhra latar te do ama anjom kate toyo landa kate mena acha onka ge huyu'a alu hoyen khan tayang do dare riya chot set get kate ora e idi keda nyel doy onarma mittang ho alu banu'a unge bad re sen kate nyela toyo do hasala kate sanam alui idi chabawa kada tayang e uiher keda ona ge to noa dha do adi tet ing ede hochoina acha hijuk kan dhaw nyela ona tayom teyare nakin horo chas noa dha do tayang e uiher kada chet lekate ho bañ ede hochoa onate marang khon ge toyoi meta deya boyha niya dha do chetan set do bañ hatawa niya dha do phedat set ge imañ hoyot tama anjom kate toyu landa tuluj e meta deya acha onka ge hoyoa horo hoyen khan toyo do horo mesa dare doge ir idiana tayang do noa dha do adi raska te menaya uiher akadai hasa la kate sanam horoi odok jonga hai molong hasa la kate nyel do chet ho banu ana khorte ko jaha udang tahe kana ona ko ho chabaina hasa la kate tayang do adi te erangawena are menet kana hape bacha toyo niya dha do chorte do bañ hataw hochoama sanam chorte koñ agu jonga noa dha do ek kin chas keda tayang do marang rege mena kada noa dha do chorte bang hataw kate bañ araga onate toyo do chorte ko do tayang em kate phedat te do ora agu kate adi raska te jom jong kana tayang do ek chorte ko orak re agu kate togoj kate chakha bada keda ekhen raham ge kati ho ona sibil banu'a ado ragite sanam chorte koi gidi kate toyoi metai kana banga boyha am saw do ohon chas keya am do adim edeya ar kahani ho node ge muchet ena ma tahle kahani tet bon kusiat khan metang like tabon pe ar gate ko then share tabon pe।